And I mean, Bob Siga, I know how, Obeta Crow, 111666, and I'm something be aggressive one, pa. Bob, nothing. Yamigo Sushami or Hinaba. Okay. Now, Bob, for the past, only win. For the past, only win, you intend society, second, Bibu, Ramsama for Quaker say, Bibu Montem. Bibu, that be could do share a bon commodity bibia. The acquaintances here, producers and Cassan on fire here, man. Baby, I say a bit on phones. A bit on phones. I be so ton light home no money at the Adentino. Said the free my pray, Obia Basso Babe and family. This a producers now, first no more free by man or why. You meet my baby. And no chess is here no a coffee man, because you are producers need ton phones, or won't produce be. I coffee. I will form pa. Until any actors and any go so I try your money at the other. So what does it? Then said then will be a watch like any you try your juma. Actors and any you produce your money at the other. Eh, Yanni could take more, but the money call forms are. Obia Kabi, a catch and say decoder. You could have been a decoder by multi decoder. When you don't TV, so when you with side decoder. How? I would say how. I would say I'm off. We back. She will be our back. Dooms we back away. But the a year na me make cockman. I say a year CD is or the CD room no. And I would CD in the cushion. But a do baby no. Nay, also only yellow, red, white near the cushion too. A do baby not decode a neighbor. But not kasi in paying for it to me fast. Near the CD room, a shade decoder. CD room. Aha, CD. To me, a creative room decoders. No, I'll bet him the CD room. Sabaya, Obi, and yan address of a social moving. I just was up to yellow. No, outside the Beura decoder and a top. A do baby no, now decoder number fat market, the whole Ghana. I may be called remote Cote d'Ivoire. Now, every year you see now you try no. You produce mistakes in some side the command TV stations no. So quite better than the what the command no about advert latest our day ba moving advert for flower ban. And if the movie I mean share that now we fan say moving dada no. Ada will be TV no so moving more mommy. It's not for Ghana funny dear dance say hey the code no. Jaja me ha won koto CD biem. Now the ultimate decoder no crowd to me a moving for crowd share that. And from started so much as in it. A beam what the background is any panel no cotono. Want me to TV one. Want me to yellow no way, Neban and Nanamana Yamano. Omini open I ask. Tell me that you woman yes and I had crag and movie many be and no count the Juma will say that way Danyani. Now produces in cabin shape will be a movie 5, 4, 3 a cardem. I dare get to me say, CD so wow them cross CD crowd be I know. There can be. Bao decoder. Sanity. And one secret no. Obi aka bibia foforo bi aka say me say oboa. And one am aka che. Na amanfo si entokwan kakra ma say jealousy enviness ne kakra no nyina aka was wa we bi a ye kwa aka say one am hye da ku no. Ya benye na egu no obi no mo betima egu no okokuma se market aka okageti a ntokwa na eduabo nyina wo ho so still obi akọ okoye adwuma de make out say eye de wo mu na maka no enye de obi na obi tan ha oko MPP mu na oko NDC mu a ntokwa wo ho otan wo ho obi kwati me ka cho bi se contract wo pa me promise so say mfa ma wo ba MPP egu NDC egu ba secret woman ye de maka che won enye wodo ne nkabom ma me ka sem so enye nkabom na de oman Ghana nkoso ba wo America enye nkabom na de oman Ghana ko eye law emra so wa ko school kakra o se ne yanko school but no se ye chere de se eye law emra yes traffic no betwam bro ni sa de kam na ko shem wo so woni se wa ko school ni midnyansa kura obetwam opentem a obetwam to wasa de mra be shem se wo de otwam amunya no ye de take it be ma no te law no e be kire wo nyansa to wa duru na wo bobetwe because won pese obetua bibia aha nti no enye watimi wakame na me papa ne me ma me fie kura wo mutum kura nya obi a ne pema asem bible so na egu
se busuan da so na mo wi national do anu kwa de men twen se odo mra obi oba me ba o papa ba wo nti odo nim me kire se o twen odo no de ye dey so odo ne agree with anya no kure am ke love rules odo kra ni asole dem ye de kopen kwaje wo asole dem wanye serious kra odo ni asole dem odo kra ni asole dem me twa de kro de nti odo ni asole dem se ukoye odo kra obi kra bebo ma wo heaven kra wo nkobi accident wo betimi ado obi oba beji ukru fie how what's it how obi be mo ahwe ase Peter no ni Yesu achi no odo Yesu ba Yesu ka kire ne se ja de wo kire no na wo akokọ mo prensa wo beyi mi ama odo na ampa so du ba bi na mo odo wo nti efo koye bone oswe minimu no kohwini minimu no kra me se eyemra ana de ye bibia wo wiase enye odo industry no ye odo no ya nkura we ni we eye madamfo me ni we na ebo me wo problem a mentimi mfro bia we de metimi afre no na se bia me meti pa mo ye mesini twafo me no me adwuma bu akwa be 3 years obi kwa mfam da ba ye be sia wo ha ba bi sia ye bo pa mani me no ba nya do no onye madamfo kodo your friend me madamfo ni me se me wa ha ne culture center madamfo se sia madamfo ni me se mo ba sinifo bebre ni me se me culture center enti ya kaza adamfo ane de so catch me say what me na into adamfo me na kra won ti abrabo ase o minim Kwaku Manu ba wonye madamfo o Kwaku de se minim madam wonnim adamfo ni de onim me yem kom me ma me betima me ma me ba me ma me nya madamfo enso no obi ma me ye madamfo me wo problem kra me wo nipa me ka kire no e bia na nya me ma me owo me eto obi di obi maame na aye ne maame because so ko problem no fro obi maame a said wonya abotre ne kasa echeche ne wura ka chense nyame beye nya abotre no wa phone no ne maame sa maame ne se ne maame enti ye sinye obi bibi na mo do aye ne yi Kwaku na wo kire me nyoma wo bie mani wo nyoma bebre mo menya kana nke aye interview ne be 2 hours wo obi nya santini but the asantini bi ye nti ene wo se yemfa papa wa wo ba e de ni ba to papa no eti obi anyini ba wo kura asantidin ba ibu says na sa wonya asantini wo se an me papa e de me tu ni pass mercy obi nya nwunani ba wo kura nwunadin me ho bebri yes eti nya se wo she obi akeke se wo ye madamfo no wadamfo no wan wo adamfo industry me wadamfo no but me namfo for kwa na me no kwa ombenya sika na mu se so omonya me namfo ye bi ni wan membo din oh membo na mo nkofo bi omo industry ni mu a na me no ono akase bi nkofo bi o me kan be hu omo but ombenya sika enye ba akonya mienu nya miensa omo benya sika na mu se na me minim se me ndamfo no wo mo ba ombenya sika no se bi omo benya bi na me wo bi na me minim se me namfo no omo benya bi no ana o ma me hu se omo wo namfofo e ko watimi ko ma se meti wo ma se adense obetimi abo obi ena obetimi abo obi se bia sikam bate bia obefa ne se bia wadamfo bate do stage no onye wadamfo be mo hu yanti asesa o yanti asesa be mistake o start say wo kwa so na so fu bi ka umpa be mo so spiritual father no but wo ye waja aso every kwado on person boss of need credit because of father ba mire bi die na wa spiritual father ba mire bi duye no onye spiritual father bi enti adamfo fa ho nya abotre enti na super so hunu nipa fa dibre ana ma nya sika ma onye tumi obo hunu nipa se de ote so do wa bohu ono wa bohu obetimi ado wona ho kirem ba onye sika wono obi so betimi ado abere wo sika bato no be kire na adofo nya betwe no ana mu na hostel enti me o pan yi enti sanity enti se awadamfo pan no wa industry no see the funny face na say oni me say me na me funny go here go this way funny the one show be shoot but damn bomb am dey say me to one side I very they tell me kasan say that moment we no fan no be a ye bon komo ana Kofi Kwati me manager ono asa me director me cameraman
moment no saa nipa ko na atwa me ho hye abrabom de madam fofo pa ye me ma aha because bi akokon se bo ma me no na de eche me nya anya eyere a me mfa me kire wi ase nya se me wo yere ne de nipa me ne di nkomo ye me yere ona me ne di kokonsa ba me nya me show se me wo bi ne de omo mo twa me ho hye aye mfa se ya bo atin ya ba no hu se de meti me nya obi a me pie me tam na ya adwuma ne fie sanya adwuma wo hu me sanya bibi pa wo hu ma bonten me nya type me kwakwo gye mani me nim ye me to wakwa na me ho sa keka me sa kati nko fie me mani gye wo fie ntimi nsie me fie o sa de nkomontie na se me so wa si big mansion Kwaku nyame ahia ya sikani bi boys quarters no sikani boys quarters fie a wasi wo ba bi a pese wo kwa ya se de wo ne bo konten ko hwenye de wo ba do heden de wo ko no nipa a wo ko no ene edri meka ko hwe no nya sa wo be hu netiko ye fast nya sa wo ko na mo de wo ba de o ba betu enti ye be twen no de wo ko ne bo konten ko hwe no anya de wo ba ye hwe de fo bi ne sika fo bi te se papa despite mo Kwaku temo ofoli sapo mo Ibrahim Mahama mo bobo sika fo bebredin Kofi Job ne ade a utimi se da metim ne ye boys quarters ohunu saa de we ya ebe mo bra wo ho ase because wo long journey ko ye make us what mase bas o ma ahoma so ba na wo dwine kitikiti se dua ohunu se wadru but na undri ko de wo di si dan ye sika ne bi chop money hono what security for si sada ne demand security for nti se what security for dan boys quarters na obebra ho ase because wo long journey ko aha Bob Siga we show mama ni haje first time I meet you na me so I admire you from afar wow na me so this is the first time I meet you am no wanya one on one nyame ne boafo ebe bia ye hia nei be se hia bi e bia we nya adwuma wo ye no e bia wo be pass through because nyame de enmonyam bi a chew sa wa wo bra ho ase nya abotra be bia obedu benya favor e bi kwa na achew ahwew dum pempen so bi ni na ya ho brase ne abotre na de mpa ye wonwuma bi o ma yekura ma ye but ne nyi adwuma a wo bu adwuma no na respect adwuma na disika beba e do sa do be ko different level na mo wo ye kese pi se be bia wo gina no kwa nyem adwuma na kese bia obi akọ school abo degree but wo hu se ni okope ni mde ba wo timi de mde no to form degree ni to no be fa adwuma bi but when you bring so na adwuma ne de wadu ba bi a because fame na ba ba bi obedu bi ani mo nyama nyame sa de a che no ho fe already sa bless you already inshallah Bob Siga aggressive one